Wah, aduh. Assalamualaikum makan dulur. Waktunya makan malam di suasana pedesaan. Menu nasi ayah cuma putih sama ajeng lodeh bonteng timun. Taruang kasadayananya haturun anu tos salam kabulujengan. Sebelum minum, togilapnya teh dangdang. Sok anu tacan tuang banyak tuang heula. Amih teu panik. Tuh, anu teu pede atah sambal tarasi. Lumayan we nya. Untung bengkol. Nah, taruang dinya bismillahirrahmanirrahim. Dicicipi. Ieu teh putih mentah. Jangan kan tarasi. Duh, iya. Pas mantap kanyu kaleng ada timun bumbunya konya pakai pete Cina. Banyak kudu diuyahan. Menu sederhana penting mantap kanyu. Ini kayak ikan asin.
bahasa Dayana salam kau jangan tegal kedua teh dang dang